أحييكم بتحية الإسلام يهيون به أهل الجنة في الجنة وأهل الدنيا في الدنيا. وها هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله نمجا مجيسني إن شاء الله الحمد لله بغربين حواسا دينسا كدوبتو دينسا جالتو حتى هسني كان ولمجيسي هدودا كان مجا مجيسن ولا بوجرا وري مانا هيسا وري الله خاستاوش سنجا ولا كيفدا دامسا واركشو لدبرسيتي إن شاء الله ونفسهم على وربجيسنا بغربين ويا خنا رافنا نسنجمي الحمد لله جا الحمد لله الحمد لله رب العالمين. أمني أكما بيت مومتا سينا قبيسا كالربين أفو إنسان أسجرني مقاساني الفوري بكيوك بيتما إنسان قده مسنو إنسان كيسا باتو خطرا في مدرا سانيتين مغالا جراكي سجرو أكسم بشان إنسان كيسا أباسي كتي talateen naan gurguddisu jiru rabbiin maqaa keessan ol fuudhee kannaan duraa kannaa uumamaa kana rabbii isin badhaasuu rannee alhamdulillah ni jaa alhamdulillahi rabbil aalamiin. Kannaa lammaffaa ta'e isin hin eeggatin osoo isin hin yaadin rabbiin kennaa jaaltu kennaa duniyaa qofarratti isin jalaa nafne kan gandaa akhiraa isin wajji dhayitu sheennuwattiin isin keessa qubsiisee diin isin badhaasuu irratti mee alhamdulillahi rabbil aalamiin. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Ammas alhamdulillahi rabbil aalamiin. Ammas hedduu takka kennaa olii wanni wala waa hunda irra caalu diin qabaachuudha obboleeyyan islaamaa diin hoggaan isiniin jedhu warri diin dur mudura biyya keessaan fidees ni jira warri duun warra toomiidhaa dura biyya barsiisaa turees ni jira garuu barsiisuun isaan nu barsiisanirra diin isaan nu keessa fidanirra miidhaa isaan nu miidhanii fi fayyadama isaan fayyadamaniitu irra guddaa akkanaa miti akkas ummanni karaa tokkoof hin turrees arraan kana warra akkam turufe yoo isinummaan birra gadhaabdan mee jarri sangaafaa jiru san qiyaasa namaan ganaatiin barsiisaa ture barsiisu turani hin turre karaatanii gaafa san waan reefu beeytan san karaatanii dhageessanii waan reefu dhageessan san dur maqaa nama gabbaru jirtanii gatitti isin barsiisanii eenyu maqaan rabbii 99 ijoolleen asi karaate san dhageessanii kun hundi ulamaa tooyidaa kan maga dhaabbata kanaatti deeman obboleeyyan keenya. Diin jechuun hammaan kana isin dhuftanii isinirra dhufee gasheen ittiin barsiisuu jiru kun wallaahi diin duniyaa akhiratti nuu keeytan nama faayidaa isinirraa barsiisu barbaaduu miti nama isin fayyaduu barbaadu ta'uusaa wanni nuuni kana iseen dhiira dargaggoota nama 50 ol barsiisee bakka kanatti ijaannu barsiisuu taate haani adda ta'uun akkasuma dubartoota akkanaa kanaasitti dhiyeessee nu barsiisuu isaati. Kun ulamaan haqaa dhuguma sanitti hidhee deeman warra lubbuu fi ibidda duraa bitee lubbuu hawaasa keenyaa ibidda duraa yaaduuf baasuuf carraabu jechuudha. Mee warri lubbuu xiyye ibidda duraa niin baasa anammaan tanaa'uu qara'uttiin jiraa jee wartootati. Maasha Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Mee warri qara'uttiin jirre kanuma arraan tana bichaa dhufu. Mee warri hawwaninaas manguddoodhaas hin sodaadina hin jiranii jechuudha. Maasha Allah yoo kana taate walii galu. Warri hin qaraane alumatti adeemsa hawan dur gaafa bakka kana dhufu wallaahi waan ajaa'ibaa hawaasa diin hin beekne ni jiraa miti haala hedduutu as keessaa mul'ata. Arraan tana dargaggoota keenyarraa waan na gammachiisu hundi irra guddaan nama waa xiqqisoo haallaan irraa hammaan irraa hin dhufe naan jaa malee irra guddaan warra as barachuu jiru warruma gandaa kanaa jechuudha. Ijoolleen gandaa diin akka namaa barachuun wallaahi hatti alhamdulillahi jaanii jechuudha. Kanaafuu ijoollee teessan
تبوس قدوس يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أعد ربي سبحانه وتعالى قرآن ساخنة أكنا يدبر يا ورنتي أمنتن لبو تيسني بالدجرة بتا ورغيسني بالدجرة بتا akkana jechuun yoo arraan tana carraaqqii kana hin goone yoo bakka tana dhuftanii hin baranne intaltite yoo as hin jiraanne ilmile yoo as hin jiraanne wallaahi ibidda duraa ba'uun ni jabaatti. Bakki nuti duraa ba'uu yaanu san bakka guddoodha. Ammaan kana qophaa'uun dirqama. Manguddoo teenya umriin nu butti jettanii hin tuffatina. Abaa Hurayraan faana Abuubakri faan warra amata 40 olii rasuula rabbii jala gatta'anii duraan ilmi dhaggeeffatanii rasuula irraa ilmii baratan. Irra guddaan sheennu wajjin alhamdulillahi nama gandaa keessaniiti. Garuu nama gandaa sana hedduu akka isaaniitti qajeeluma jabeessi jirtanii. Mee dubbii kana naa deebisaa qajeeluma jabeessi jirtan moo isiniin taane isheen wajjin. Barri yoon kaan nuutee jira bakka inni ta'uufi jiraachiin keessa hin jaa. Qajeeluma immoo ni jabeessitan gaa. Ganaa ni jabeessitan. Irraa garaatan. Uma qabaatan. Qaalii isaanii gootan. Akka inni ishee kennitan. Akka inni ishee fuufiftan. Allahu akbar. Rabbi wal hindi isin adeemsi. Amma insha Allah guyyaa duraatiin kakkan nu gammachiiftan guyyaa lammaffaa deebi'u ajaa'iba kanaan addaattiin deebi'u ta'a insha Allah yoo akkuma jettan kana galma geessan jechuudha. Akkasitti dubra geessanis isa jala yaasa haa qaraaru. Ijoolleen teessan xixiqqoonis haa qaraatu. Masnoora niimaa rabbiin isin keessa kaayatana akka rabbiin guyyaa qiyaamaa irraa isin gaafanne ta'a. Aboo akka jara duraanii sanitti maal godhattan qoraan isin guurjiriitti hin jiru. Distii jala isin shichiriitti hin jiru. Aannan fidaa isin jechuutti hin jiru. Kismidaan isin hin mursiisu. Maal goota rabbi sodaattanii tumadantaa isaniin dhuftanii yoo qaraatanii galtan. Rabbiin ka maqaa isaanii 99 maqaa isaa isin barsiise kana. Yaa Rabbi nu ganni jettanii waan fudhattanii sirraa fudhattanii. Ise ati nuuf rabbiyyittuu waasixaa nuu ta'in jettaniini. Walaa taziru waaziratu wizra ukhraa jee rabbiini. Dilii nama biraa ammalii teessan isaan hin gaafatu. Tasaanii hin gaafatu. Namuu ta'ii fi uffata obboleeyyan kiyya. Bakka kanatti yoo lubbuu teessanii hin qajeelchin. Yoo bakka kanatti dhuftanii rabbiif lubbuu teessan hin kennine. Wallaahi rabbiin ibiddaa bachiisin kennuu ta'a guyyee jechuudha. Inshaallah warra rabbii ibidda du'a rabbiin baase rabbi sinaa taasisu. Amiin. Warra galma ga'u rabbi sinaa taasisu. Amiin. Diinaa isinii kenne rabbi isin irratti haa dhiisu. Amiin. Diin isin keessa rabbi gad haa taasisu. Amiin. Ilmaan keessan diinii rabbi haa guddisu. Amiin. Inshaallah du'aamoo olii goona jeetii yookiin sagantaa biraarran leeraa guyyaan dingataa galtala dhufnee qaqqaabii namataa sinaa ennaa afaan keessa. Ulamai wafaka turgi sama kahmara rugi sallal chukaroma barsiisan ilmi jannat islama alhamdulillahi firrat dorkani ama galti dia moti alama jannatan ya ulama Allahu akbar ulamai wafaka turgi sama kahmara rugi sallal chukaroma barsiifton ilmi jannat islama alhamdulillahi firrat dorkani ama galti dia moti alama jannatan jaza ulama ilahi barute bayisun kajela wadin tantenetti shukrin to kalila galanni se ummal godina ragala lakal hamdu rahman ki ya rabbal ala adada wandati sami kaysa gala farfamte ya allah farfami simala archar jomsi so durai sabba mala umamni barrafi bahar galulola namasan sora sarabatu milan allah tina warra baladi tuflan maulumi undinu simbotte gala ati beitu male munim dusubala alamni hunjiru tante tibisala amanna bika la ilaha illallah an islam yeron baladu sawala amma islam ma iftetin bula islam narratin be kabri gala du'abtirun nama islam man tola amanti taysanin bona ya ottola alhamdulillah summa alhamdulillah nubada semonan tarra finatama galti ya moti alama
جنة جزاء العلماء الله Urjii samaa qarmaadhaan bisaan lachuun qarooma barsiiftonni jannata islaamaa alhamdulillahi sirra dhoorkaa ni'amaa galchii yaa mootii alamaa jannata jazaa ulamaa jannee seenaa keenyaa seenii si waajibaa seenaa sheekan keenyaa battashuu fi labaa tana gaatee tana habqabdu munaasabaa jeen manaa bahee deemisa jalqabaa ijjatteen fagaannee hoggaan geetibbaa seensa magaalatti qophoon karaa gubbaa nam tokko wal garree jenne wani kibbaa jennaan hinnaan jee ittiin hime gurbaa seenaa yaada boo hubannaan jee yaadaan qabaa seenaati muhammad keenyaatu wajiibaa irraan tarkaanfattee isatteen taduuba jennaaniin garfattee shukran keen gurbaa yaada galtii yaa mootii alamaa جنة جزاء العلماء جراتا زلالم يا ربي يا الله جين نوتنتي نبريتي حالا جنة المخلي جيسي نبرسيسي يا رسول الله من لم سوى ما روات المنهج كيروتي يكرم ملتو كورجي يا دنوت قبيتي سنكريتي يا إيمان إسلاما خنبكا دموتي خوتي لفجرتي تدين كينا فاتين والتاني والقمنها بران ديمو ويتين أفيتي تتيني متن دورمو بانجي بالراها لكيهنو آبو والفرنجي خوتاني والبرا دين إسلاما واتين هابو دنيومجي دين بروف بولولاها جنة أزمو خلي جيسين دنسين سين يا رسول الله جراتا زلالم يا ربي يا الله جرين نوتلتي بريتي حالا جنة أزمو خلي جيسين دنسين سين يا رسول الله ربي سنه جالتو وارسين فيتا سني فابوتو ليسن التودا لك أمنتو يا ربي جاري يا من نواتو أمرين تكلم استنجباتو لسان تاسيسي قرودين جارتو والنبي خافتين قومتو يا ربي قدي هند سانيتو جولي الدنيا فكرين يتاتو ربي قدي هند سانيتو جولي الدنيا فكرين يتاتو ربي لفا خفتني ما دهر راشد دبر ما دهر راشد دبنلتني حواسني هرم جبادان الكيل خرباتني قريد جيني هوي تنسني رب الرار كدا وانا ملتني قريد جيني هوي تنسني رب الرار كدا وانا ملتني ربي لفا فوتني ما دهر راشد دبنلتني حواسني هرم جبادان الكيل خرباتني قريد جيني هوي تنسني رب الرار كدا وانا ملتني ربي خارقي هنغاني سنجال الدوان بيبو جيرانا نمكيسا واسنين حقو سنين خدجو دي سرمكو قمتشو تيسو وينغان اركو حاسني خيسن دوه هابكو قريتي كينا ربي خانكو حاسني خيسن دوه هابكو قريتي كينا ربي خانكو jaalala dhammee qalne jibbansa haalaan nu bayeeni dhabne obsa aaree namuutu walirraaneeysa jijjiira amrii sinnu sirreeysa nu baasituutii wal nabaaheeysa jijjiira amrii sinnu sirreeysa nu baasituutii wal nabaaheeysa Allahu Akbar السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر
ustaas